ha bubagrano bo tabung no chini bisingo faisok faikha ang tabuk chini ha bubagrano lamsong nani bangai cho to chini sikla rong no please basa wo chini ha bubagrano lamsong lai nai. I request His Highness Abu Bakr to come on the stage. Jotono, Jotono please ya fakhrab lai di. Abu Bakr, ayo lokthong. White tape, long live. Long live. White tape, long live. Long live. Abu Bakr, long live. Long live. Abu Bakr, long live. Long live. Abu Bakr, No. Abu Bakr, No. Abu Bakr. No. Lai hambai. Sini Abu Bakr no. Sini pandau phayui. Sini jati kathar musang phayman bagai. Seng phari seng tabuk. Sini Maharaja Bir Bikram ni जों जतनो सिनि डिग्रिटिस रक फैमानो जों सिनि महाराजानि उनखौ खम्बक फैमानो जों जतनो आं जत सिनि नारवाय रकनो कयनाय यस आं जत डिग्रिटिस कयनाय Thank you so much, Maharaj, for being with us today on this special occasion. This is the first plenary session, 27 February 2025. जों ang tabuk haino hai ringfinai sini YTF joto district president rongno stage of hainani bangai. All the district president to please come on the stage.
Ang tabuk sini volunteers rokno koinai borokno rumai ruwi lam sungno ni bang. Ang tabuk haino hai ringfinai chini Youth Tripura Federation ni Joto Block President rokno khoroksa ke stage of hainani bangai. Belai hambai seng tahu phedi sini je ketal TTADC constituency wise block committee ni joto block president rokna ang tabuk one by one bung khunai norok joto no stage of hainai bang ang norok koinai. Sini Damsora Jampui Muzes Riang Nor Yang Faidi Masmara Bibir Chakma Dosda Kanchanpur Jisaya Riang Karamchora Mintu Tripura Chamano Dormendra Tripura Monu Solengta Hollywood Chakma Demdom Kochusora Michael Deborma, Ganganagar Gandachara, Topon Riang, Halahali Asrambari, Sapir Deborma, Kulai Champawar, Pradip Deborma, Maharani Pur Teliamura, Anupis Deborma, Ramchandrogat, Riton Deborma, Simna Tokmakari, Nires Deborma, Bujunagar Wakinagar, Prasanto Deborma, Jirania, Takuk Lemon Deborma, Mandai Pulinpur, Manoj Deborma, Pekarjala Janma Joynagar, Takuk Juton Deborma, Takarjala Jampujala, Takuk Bijes Deborma, Amtoli Golagati,
Buducharan Ranacharan Deborma Kila Bagma Taku Nores Damatia Maharani Chelagang Subiram Riang Kathalia Mirza Rajapur Bonomali Deborma Ampi Nagar Deparsi Jamatia Raima Bebli Mithun Tripura Nutun Bazar Malbasa Nondaram Tripura Bichendranagar Kolsi Nithai Mok Tai last Silasari Monubangkul Surajit Marak Borokno Haino Hai Sini volunteers no Koinai Rama Yaparmo Beke Borokno Boram Rui Tinino Pandawa Haino Hai Lam Sogina Hanani Bagai Sung Jotano Pal Kai Borno Sung Yapa Korbi Tonglayano Sini sengkrak rong koi nei jotono pal khia pa khoro bui tong lai nei thagya oi Belai hambai sini joto ketal blok komite ni presiden epon engjak rokno norok no koinai norok ni jaga wahai nai thangi manka phali tabo sung joto no basalai sung tabuk sini national anthem resamung no sung tangsa joto no resap lai sung joto no gan ke Opini yagulo, sini national anthem paimani yagulo, sini hasteni resap kreng, sini jotoni sini jak, borom gunang zik, monodi bejamoti ani korang kuk tikai, seng resap mungtang sak kenal lainai, tahu faidi seng national anthem, seng ceng lainai tabu, jotono. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे hambai jotona nasok baidi sing tabuk sini bukhok jengni khorang ketai ni rucamong khanawai chini program no sing buskang follow hoi thanglai nai ang koinai bukhok jengno bini jora kahamna fanya ni bangai
Hamai Jatuh Di Parkaham Te Boba Korano Ani Kabai Kolomo Te Juto Pai Manjaknai Ciem Te Joto Jini Tawan Komiti Buma Bodolog Nobo Ani Kolomong Te Hambaya Faro Tangsa Rasa Mengya Farnai Nerok Nitanio
जतननो खुलुमो belai ke hambai sini bukhok jugno boni khorang ketei bai sungno henarei tei sabai khna thok ke knangmani bangai ang tabuk thaisingo sini aro sini dignitaries no karjagoi tongkha sini TISF ni president sini boram ganang sar sajra debromano please stay so fajani bangai koi jau jotona par khiya fakhra lai nai ang chini volunteers rona koi nai please bono rumai ruai lamsung ngani belai ke hambai ang tabuk hai no hai zora ya farnai sini TISF ni president sini sar sajara debromano boni zora kahamna fainani bangai महाराज को पहले प्रणाम और YTF TISF का ब्रदरहुड चिनी ऑर्गेनाइजेशन जतनो प्लेनरी सेशन फास्ट खाइमान बागै जतनो बेले बेले के हामबाय तेसा जरा या फरमा बागै ब हामबाय जों तो जतनो साइमानो कायसा सोसाइटी नि बा कायसा जनरेशन नि कम्युनिटी नि बैकबोन तो यंग जनरेशन नो आमुन बागै जों आसक बिसिरमै ताबक फाइट खाइ तंमानि चिनी सभा तो चलिनो तंगो ते वो खाइना नांगना जेसं मान्य साक तामनि बागै हिनबा सभा बा फुटबल जों क्रिकेट फान थांना थाखाय जों जेसं जितिया साक जों तो खेलानो पारिया आबन बागै जों जिनि खेला जे पाया साक जों आसक थों तंना नांगानो जेसं जरते जों जितिया साक तामनि बागै हिन जों चिनी एम चिनी गोल खाय ग्रेटर डिपार्टमेन्ट माननानिसि जों दिनै अजागा नरजतन साइमान कना चिनी अकरा लीडर्स रक थांगया कय दिल्लीओ जत किछु एग्रीमेंट साइन खाया कय दिनै अनेक बसकां जरासो आवजाक हाइपानो ताबुक फाइनाय सालो इलेक्शन तंमानि बागै गोबांमा बररक गोबांमा बदल रक जोंनो सगागना बागै फाइनाय जेता थानसा बुबाग्रा खूब कष्ट खाय त्रिपुरा राज्यबो त्रिपुरा सरकनि बिसिङाव तुमानि सो आं बिसि तो कक सागलाक जतनो अमनो रिक्वेस्ट खाइना मुसंगो जे जतनो थानसावनो तंगदि ते बुबाग्रानो मुइदु खाइदि ते चिनि जे मेन गोल तमनि ग्रेटर डिपार्टमेन्ट जों मायासा फाइट खाइथाना लांनाय दिनै दिल्लीआव थांगै चुक्ति खाइ फाइका आजागा साजाक दङ जों सुदु ताबुक 125 एमेन्डमेन्ट बिल माननाय ते तामु लेन्ड राइट्स जत किसु माननाय ताबुक बुबाग्रा आं दिनर स्टेज आजुकैनो साइक्लांना मुसंगो बसाबैनो जागा जेहेतु आनो जरिजाखा बुबाग्रा ताबुक एटलिस्ट आजो फानो खाइक्लांखांगाय जों तारपरे नेक्स्ट जेनेरेशन दङ जों सेपारेट स्टेट नि बागै तेइसा फाइट स्टार्ट खाइदाय जों जे माया साक जों फाइट खाइनो दंनाय ते जों सेपारेट स्टेप सोनामैनो यागारनाय अमनो आनि TISF नि प्रेसिडेन्ट नंगै नेक्स्ट जेनेरेशन नंगै अमनो आन थानि जतन क कमु बेले बेले के हामबाय जतन न हामबाय belai ke hambai sini TISF ni honorable president sini sar sajra debromano ang tabuk hai no hai joraya farnai sini ageni former Youth Tripura Federation ni president tai sini TTD ADC hafang ni honorable EM sini sar Runel debromano bini jora kahamna fainani bangi
Jotona dipor kaham. Puleno bubagrano khulum yafaro. Tai first YTF ni plenary session lamsogo bubagrano. Tai sini YTF ni president tabuk borom grang Suraj Debarma bonoba hambaya faro. Tai hambaya faro joto TTDC ni honorable EMs MDCs tai MLA tai especially hambaya faro sini MOS Minister of State sini borom grang Sir Bishek Debar bonobo tai haikena hambaya faro tino first plenary session of Haimanjak phainai joto district ni president block ni president tai joto member rong executive board rong no joto no hambaya faro tai ang hambai rena musungo dini jeo first plenary session no asu kahama kai naithok kai tui dulati samani sini tabungni president honorable sini Suraj Debarma bini tui phangbai bono logirnai joto adong rong ang hambaya faro dini norok asu kotor ke plenary session claimani bagi kaisa rally ni bisingti dini o pandano tai tabuk holo atlas ora asu lai naithok kai norok claimani bagi yang no hambaya faro tai o plenary session to salni dini puila din tai tabu puila session pure second session botongkho tai norok no oro je plenary session no nongno jotono lamsogo tai norok plenary session ni bisingti norok joto je sikla fan ba YTF je himi tongnai norok jotono egloy kok sablai di beskangni salo sing YTF no bahagite bo krak klaileman tai sing bubagra no bahagite bo krake phandlai thangman omo norok kok sablai di omo no tabuk jehetu ang sujug rujaka kok sanani bisi jora to logrgelak tai sanamu sungo sini YTF puila 2021 singomno khlailekya te puila president hisabe bo ana bubagra daittor ka o daitto no roman bage onek hambaya faro jehetu puila sikla ni je sini o je kaisa organization bubagra khlair ka tai amon bisingo platform ka na president hisabe amgona onek hambaya faro tai ang sanamu sungo tini o plenary session ni bisingdi 2021 ya puila ang bubagra bai bubagra no 2010 ni simino suzurka ang suzug manga bubagra ni logi 2010 ni simino samung khainani aprun simino sara tirpra guribui bubagra no logi ri tong tabuk bo 2025 2010 ni simi tabu logi ri tong ko tai future bo jesa koina ni langma tongsak ang bubagra no logi ri thanai karon ki bubagra no ekmatro borok je siniti prasado phano je satok pitong ni yakni kagri mane te bubagra ni bisingti no sini sikla phanbo singtebo krak nai te bubagra na koinai je sikla no je nung sujugri tongmani je opportunity ri tongmani leadership qualities ri tongmani haikene nung future bo singno logiri thangde singbo sikla sobsomni logi busai tongnai sing jan renai sing siniti prasado phon bagi sing sobsomni logi tongi lorai khai thangnai omonang koyo o holo je faimanja khare norok jotto o plenary session bisingti smaima tangnai norok sing last first to last buwarno logiri thanai sing tai jesa koino sin mandai soktai maya sak sing buwarno phandnai mandai soktai manbaibo sing buwarno logiri marnai karon ki bubagra nayo sin siklano bo chance na bagi sujur na bagi te buskang salobo sing tebo krak ke jate samung khaimanati omon bubagra bo sino logiri thanai chance thangnai kebo sikla ang jebru puila buwarno logir na 2010 no ang nije wansuk sudungaya tabuk je MDC ngai EM ngai youth ni president ngai karon ki puila ni simi ang buwarno ni logi sini tiprasada phono help khainani ba je kuno samungo sin tiprasada phoni samungo nangnani bagi hai buwarno logir na bagi kuno MDC MLA EM na bagi phaya omo gaisang tini nongno clear cut kok sau tobo bubagra tauk daittor ka MDC mangkha EM mangkha mon bona hambaya foro kintu MDC EM simiani paithai gya ang sob somoy ti prasadon bagi samung khaitangnai norbo social media ba je kuno jaga norbo nukna jeprun simi
bubaran yagono srungu je kuno gri borok no je kuno gri borok biti chanani rang gri ung tongkha 2010 simne ke sarati help kailai tong chubalai phailai tong mairum paina rang gri ung tongkha apro angni je taw MD sing ba ani elaka ba mungkin sajjo khai tai MD sing en sikang bo haiken bubar ni logi sing logiri tonglai thalsora hoite suru khai kanjanpur hoite suru khai south tripura joto jagano bubar robe mungkin samung khai hei dong ingke mono opportunity mangkai mungkin sujung mangkai sing ma srengnai tai sini gri lukurong no bagi help khainani oma srenglai nei sing karon ki sing oro tabuk ti pramothawo te bubar no logiri ronani phaimani karon no ekmatro uddeshyo no sini ti prasono muthangna bagai sini ti prasono singma mutangnai te bubar no logi marnai karon ki singnayo sini ti prasa dopa te kusuk sa katung ti prasa dopa ni hamkrai yungtung omono koyo dai covid ni time 2019-20 je BCO mane apro sini tirpra hastewo tiprasa especially je kami o asuke problem kha o problem no bubagra bahagi help khake amang ni je soyang semano te norok boro je puilan smising samung khai hine tai bubar no logiri hine norbo semang khine covid ni time bunige sing help khale kya mairum runa hoite suru khai father hasteni borok tublaina hoite suru khai joto sukke duke sing bubar no bubagra ne bagi bunige samung khai kya norok joto siwo te bubagra bo apro nijini rang nijini joto kisu khai bo bunige help khai kya covid ni time norok joto nu khana omo joto je pahar elaka interior elaka somutol elaka joto jagono bubagra saijo khaike te bini soino hisabe singbo apru je dukho koston somoyo bubagra ni je chaito mumbai bubagra je help mani sing joto ground thangi help khelike omdor shika tai ebong covid ni time simia buskang salubu sing haikeno sini tibrasado phoni lukurongno sing sobsomoi nai thangnai logiri thangnai tai hamkrai mayasak sing bono sobsomoi logirnai ta omono koyo sing oro kuno rang puisa ajinani ba MLA engnani MD singnani bagi bubarno logiri runa bhaya sing soi ti prasad phano sini ti prasad phani lukurongno 14 lakh borokno bongno sing jeas cost man tomani nijin hawa satok pido khai tonjomani sini mandai sokte mayani mayang tomani joto kisu man runa bagi phayo ebong maya sak sing lorai khai thangnai bubagra logiri mathanai omono youth rogbo sikla rogbo norok sini future te bubagra bo sin sikla rogno nai tongo opportunity ri tongo o opportunity sing grab ma khainai bubagra ni kok no final kok sikla rong bagi bubagra je sawo omono sing khnana ni hnei bukhawo sobsome samai ma tongnai omono kok tai bisi do kok logr glak omono tabuk ani term jefru tongfru 2021 ni simi 2024 jora ani term jefru tongfru ano logi renai joto block presidents executive committee block ni tai district ni tai central ni working presidents general secretaries joto executive ona onek khabai hamda ya foro dorok logi rekha tai tabung ni president je tongnai bonobo sing hakene logi relai ma thangnai ebong angni jebo tabo suraj bai sob samay communication tongo tabung ni president bai ambo jesak mansak ang bono logiri thangnai omon ani smai tai omono tini o plenary session of dol ke phaili mai chalai thanga omo simi klaikeng lak norok kisa buddhi sablai di bahai te bo sini future ro singte bo YTF no krak khaiman sing bahai te bo krak khai bubagra no logiri man omo norok joton planning khaili di kaya koksap khaili di omo no first plenary session ni uddeshyo tai sing haikena thancha ge ma tongnai thancha no sini phan tai sikla phan thancha ni bising tino sini man dai sokte bo sing buskang salomanai tai haikena sing bubagra no bo sing buskang salo logiri ma thanai bono glukte sing te bo phan krak ke logiri ma thanai o semai no nargino ang tini o thaise thaini kok samani tini oron pairisine bele hambai tini o jora roma bagi tai ang o thaise thaini kok saina tini o first plenary session ani kok samani panda oron pairinai tai
jotona hambai ya foro tai bubagrano hambai tai sini tabuni president no hambai o thaisi thaini kok sai an kogoron pai sini ti pramota eglok teng bubagra eglok teng ti daule pa eglok teng tai youth tira federation eglok teng belai belai kena hambai sini former YTF ni president tai sini edisi habang ni executive member sini Shah Runel no bini nangkung mani kok nangkung ma jorawo chuna kasar kalang mani bangai belai hambai sini former president tai sini honorable Yemno faide seng tabu haike sini YTF ni ngai pula plenary session khajak tomni bisingo seng kaisa muitu ni mari seng sini naro erokno seng tabu ya pharnai ang koinai pula o sini bubagrano yango moncho phainani bagai koinai sini former president sini EM Sarunel de Bormano koinai sini Borman Suros president Sar Suros de Bormano yango moncho phainani bagai tai koinai sini bormunang minister sini Sar Biswakitu de Bormano koinai sini tini narwa ingi phainai sini Professor Dr. Sar Sunil Koloino yang moncho phainani bagai jotona ang sini borno koinai borno ya phanani bagai tai koinai sini General Secretary sini Bormunang James de Bormanobo yang moncho phainani bagai tai joto sini district ni leaders rok phaidi sini bubagrano sing ya phalaine pal khai sini president ni logibo sing joto ya phalaine volunteers sini bubagrano sing ya pharpro sini president logi sing joto district president sini joto leaders rok sini YTF ni joto no sing laine jotona pal ke ya fa khoroboi tonglai nai जों tabuk sini ha bubagra no kaisa momentum eba moito ni mari chini sikla bodol ne bakhaktei ya faroi tongo tabu koinai sini YTF ni president sini honorable Sir Suros Nobo momentum ruai bono kaisa muito ni mari ya fana ni bangai sini honorable district ni president sini Sir Prasmit Debormano ang koinai sini YTF Central Committee ni president sini Sir Suros no momento ya fana ni ang tabo khai na hai sini former president sini honorable Sir Ronel Debormano bo sini joto district ni president no bonobo kaisa moito ni mari ya fana ni bangai sing tabau ya falai nai sini professor sini Dr. Sunil Koloino bini bono kaisa moito ni mari Mama kena sing ya falai thang lai nai
Sini Sir Biswaketo Debarma, Minister of the State, Nobo kaisa muito ni mari yafana ni bangui. Sang yafa lai finai, sini YTF Central Committee ni General Secretary, sini Sir James Nobo kaisa muito ni mari yafana ni bangui. Hambai sini joto sar songno. Tabung no faisok paisa, Chini bisingo, sini Honorable CEM, TTAADC, Chini Sir, Bono Chandra Jamatiana, Bono Roma Ruwe Lamsuna, Nibang Yang Sana, Coine States of Faya Nibang. Sini volunteers? Volunteers, please, Safokrabdi. Tai Bono, Sini Sarno, Roma Ruwe Lamsukdi. Joto sang palke ya pokor lainnya. Belai-belai hambai sini Honorable CEM TTA di sini sin Sar Purna Chandra Jamatiano. Tahu fedi sang haike ozarawo nangkuk manikok sang kijak khana lainnya. Ang tabu ozara kahamna napunya ne bagai sini narawangi faizak sini guest sini Sar Professor Dr. Sunil Kolanya Angkoinai bini zora kahamna yasak penjani bagui. His Highness, Sini most beloved Bubagra, the founder of Tripura Motha, Tai Sini Tripura Sarogno, Kabai Kubai, Hamzagnai, Tini Oro Manjak Faizak, Bubagra no Chung Pari, Bubagra Ayulok to Hanoi Pila, Angkong Narna Sekang, Kabai Kubai, Bubagra Ayulok Tung Lainai, Bubagra Ayulok Tung. Bubagra Ayu Loktung. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, the Frontiers President and the head, and the most important Youth Tripura Federation, the YTF. Thank you very much for giving me this opportunity to share with you some of the memories that I have, which I have learned from His Highness Maharaja of Tripura on the theme and topic, youth leadership, which is beyond politics. Well, my younger brother Runel had already told that Bo 2010 ni simi bahai ke Bubagra bai gedalui kerengui tini o jagawo bahai ke sokwaika. I too have some memories down the line. It was in 2003, first time as a confused child, as a confused boy of 17 years old or 16 years old, mon foot ni je somoyo class 10 no school ni sokogi roho jakfru. That's how my journey started in Shillong. Fiaba
tini ati simamani ulo bubagra hai borok bai malaya gangkai. Today I'm nowhere. Tini ozagawo norok nu nugla khamo. My life could ended at that point of time in the year 1998. But it was the blessings of His Highness Prince at that time, Sini Bubagra Yuvraj. When he saw me as a little boy, Kolkata wo sung study tour ni Ferogi Paipro. Just hearing that, one student from Tripura too was part of the tour. Bo Painai, ani friend Butabai, Binit Logesong, Sono Tripura Kolkata wo. First time in my life, Boano Inox, cinema hall, the big box, Azagawa Punuginai. That was how my journey began. The new life, the reborn Sunil Koloini, the journey, Azagani Simi, just one single frozen movement, just like a click of a photograph in a camera, that has twisted my whole journey. And that was the twist in my life's journey. It was in the year 2003. Thank you, Maharaj, for uplifting me and loving me so much till today. Of course, life ni journey, sadness, obstacle, amukto, unending process. And I'm not saying that the problem that I create is not the end till now, or it has not ended. But every time tabuk pujanto, small to big, any kind of problem, there's only one person in the state and in the world after my father's death whom I could rely and depend, and that is His Highness Maharaja. And not only for me, Zoto ni bagay, Zoto Tiprasa ni bagay, Sini Bubagra, Sini bagay, Bobini, Kagbay, Kugbay, Thiri winu bochono, Hamjagay, Joto Tiprasano, Hamjago. Omdasung Saimangka. The last incident, few years back, Sangtamanuka, Ze Tiprasarok, Oroi Poroi, Ungitong Furu. Politically chung displaced, religiously divided, educationally chung backward, and economically poor. All Zagawo sini politically chung redefine ngani chung Oroi Poroi Ungitong Furu. Tiprasarok no sawa thansa khaika? Sabo khaika? O Bubagrano, Baksa, Nizni self-vested interest ni bagay, Jeng Nuka, public platform mo, Porjonto Dagarjaka. Dagarjak fru buhaino, Zagawo, ang buloge tungo Bubagra ni loge. It was so painful. Fiaba, Bubagra sabni bagi o zaga matlang zak. Samne bagi o my situation, the circumstances, Bokhaitong. Is it because he loves money? Is it because he wants to become a minister? Is it because he wants to become some big business tycoon? No. Tiprasarok no gelukzak ni. Tiprasarok oroi poroi ngui tong thani. Azagani chono bahai ke tisanani huni cibo sini bagai sacrifice maklayo. Oh message, Zoto ozag o hol bisingo tini 1500 থেকে 2000 youths tong nai. You should spread this message of love. Je Bubagra, sono the politics or the leadership of difference, the leadership of not hatred, the leadership of not violence, but the leadership of peace. The leadership of sacrifice and the leadership of service. Amno to tasingo sini former YTF ni President Runel bobo amno saik langi thangka. $10 years back,
if we recall the memories, Agartala hai jagao, जों confidently himuisi Maya. 10 years back, we cannot even think of walking freely in the street of Agartala. But today, tini om hai jagao, YTF whole full khai nai, o jaga khai ka, samuni fan vai. O bubagrano je senior ro, borok thansano hamjagia. Je thansano hamjagia, borok ulta pulta kok sanai. Those individuals who does not understand the meaning of unity, the meaning of Thansa, they are the people, they were the people, and they will always be the people who will try to divide us. But YTF will not let that division to take place. YTF a division no space reaction, because YTF being the genuine warrior of Bubagra, norok omahai divisive politics no stop kaina nangnai. Stopping not with the violence, not with the fight, but with the same ideology chini Bubagra son of frungmani. Then that is the day when we are going to achieve our goal. When Tiprasa and Tiprasa knows how to love each other. When Tiprasa tai kroksa Tiprasa no Bubagra hamzang mahai kan sumbu hamzana sirin kang kai amo si Bubagra ni dream. Jeng leadership kayu. Jeng netagiri kayu. But netagiri and leadership without fellowship, Thansa kering kangkai mungsa krei. Rang pisa amo mungsa klai manglak. But hamzak mungsi pirdih nei sini Bubagra sono sao. Norok zotono saimano, as you all are aware that youth plays a very important role in every society. Zoto somazo, zoto country wo, zoto deso, youth plays a very important role. Because youth needs a leadership tongmani, but the strength tongmani, the fun tongmani, amo kebuni thani kroi. Country no defend kainai, amo bu youth siklarok nijini somazo je samung kainai, social work kainai, society no ablip kainai, amo bu youth resamungo, mesamungo, sports so, education no, je mung kainai, amorok bu youth. Tini ang omno sana musungo, je seng faidi Bubagrani ozi imang Tiprasa rogno Thansa khainani kaisa no kaisa hamza riwinai seng bahai ka Thansa khai tongmanani omo bini dream omo busini dream, and our dream is Maharaja's dream, and Maharaja's dream is all youths and Tiprasa's dream. Bubagra ayu lokthong, Tiprasa ayu lokthong, YTF ayu lokthong, hambai. Thank you very much. Thank you so much, Professor Dr. Sunil Koloi, for your energetic and valuable words. Jeng chini pandano tebu buskango follow thanglai jeng tabu sini khorang katei sini takhuk Nondi Gopalni bukhakti kaisa ruchamong khna thok khna lainai ang tabu koinai sini bukhuk ai sin takhuk Nondi Gopal Debromano bin khorang katei bai jono hanarei ruchabik khna fainani bangai. 30 minutes break.
belai hambai phaidi ang kaya saklai klangnai sini tabuk hasil resap kurang resap mani yaglo sing srap sa jorani bagi break na hajaknai 30 minutes kahai ang konai sing joto no break time o hasak hasa logo thangya oi ogana gini sing tonglai nai haina hai sing आधा घंटा बा 30 minutes pore sini session 2 abo sing chengi rijaknai abon bagi or resap mung pore no oh ठीक है सिर बोबाग्रा किसा कक कुसानानि ठीक है जों हेलो एवरीबॉडी कहाँ दे मुझे तो कल बात करना आई हैव टू टॉक टुमारो मैं कल बात कर रहा हूँ ठीक है लेकिन ये प्लेनरी सेशन बुबागरा के लिए नहीं है ये यूथ के लिए है ओके ठीक ये जो आपका आधा घंटा का ब्रेक है इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बात करेगा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स लोग हैं सब लोग बात करेगा एक चीज़ मत भूलो कि ये पहला बार कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन अगरतला के बीच में एडीसी के बाहर एक तिपरासा बुकुंगबारा पार्टी यहाँ में प्रोग्राम कर रहा है ये एक मैसेज है ये एक मैसेज सिर्फ तिपरासा को नहीं है ये मैसेज जो अगरतला में रहने वाला है उनको भी है कि जब थानसा रहता है जब आंचलिक पार्टी का एकता रहता है तो हम लोग सिर्फ एडीसी में नहीं हम लोग अगरतला में भी घुस के अपना प्रोग्राम कर सकता है पूरा अगरतला में फ्लैग अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ एडवाइस दे रहा हूँ आप लोग कोई जुलाईबारी से है कोई कोरबुक से है कोई मांडाई से है कोई कंचनपुर से है कोई सिमना से है कोई टाकरजला से है कोई पंपी से है गोमती से है आप लोग सब जगह से है रायमा वैली से कोई लोग आया है कोई लोग अम्बासा से आया है कोई लोग तेलियामुरा से आया है आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए आज तिपरासा सोसाइटी में स्पेशली यूथ को देवबर्मा जमातिया रियांग क्रिश्चियन बुद्धिस्ट हिंदू करके डिवाइड करने का प्लानिंग चल रहा है ये प्लानिंग से सक्सेस किसी और को मिलेगा लेकिन फेलियर तिपरासा का होगा मैं दिल्ली में बात कर रहा हूं और मैं नोटिस कर रहा हूं कि दिल्ली में तो सब लोग ठीक है अगरतला में हम लोगों को बांटने के लिए प्लानिंग चल रहा है इसको कौन रोकेगा इसको यूथ रोकेगा इसको कौन रोकेगा आज एक मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा इनको सिर्फ तिपरासा को ही थानसा तोड़ना है अगर विक्ट्री अगर जीत मिलना है ना जब महाराजा का टाइम हम लोग मुगल से लड़ता था तो उस टाइम कोई कोलोई नहीं था कोई देवबर्मा नहीं था कोई जमातिया नहीं था कोई रियांग नहीं था कोई त्रिपुरा नहीं था कोई उच्चोई नहीं था कोई चौरई नहीं था कोई दारलोंग नहीं था कोई डांगशू नहीं था कोई गारो नहीं था इसके लिए हम लोग जीता आज हम लोग क्यों हार रहा है क्योंकि हम लोगों को बांट दिया गया है हमको किसने बांटा है किसने बांटा है मैं कुछ बोलूंगा तो कल मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया जाएगा लेकिन आप लोग जानता है हम लोग को किसने बांटा है आज अगर हम लोग जीतना है ना सिर्फ पॉलिटिक्स मत देखो डिस्कशन करो मैं क्रिसमस भी बनाता हूं मैं दिवाली भी बनाता हूं मैं बुद्ध पूर्णिमा भी करता हूं मैं डॉली रियांग पूर्णो जमातिया और विश्वकितु देवबर्मा के बीच में मैं नहीं बोलता कि कौन देवबर्मा है कौन रियांग है कौन जमातिया है मैं सुनील कोलोई को देखता हूं मैं रुनिल देवबर्मा को देखता हूं यहां में जेम्स है इसका नाम जेम्स है किसी का नाम सुनील है किसी का नाम धीरेन है किसी का नाम फिलिप है क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता हॉलीवुड भी यहां में ये थानसा को तोड़ने का क्लियर प्लानिंग है इसको कौन रोकेगा
कौन रोकेगा? आज तक जो भी पार्टीज बना है, मैं तो कल बात करूंगा, लेकिन आज तक जो भी पार्टीज बना है, यूथ को सामने रखा। गोली किसने खाया माधवबारी में? जो भी आंदोलन हुआ 2000 लिटन को जब मारा गया 2011-12 में, कौन मारा? यूथ। YTF यूथ IPFT कितना स्ट्रगल किया, लीडर कौन बना? यूथ नहीं। तिपरा मोथा एक पहला पार्टी है जिसमें 70% जो लीडर्स है यूथ से निकला है। आज भी यूथ, MDC हो, EM हो या MLA हो, मैक्सिमम यूथ है। बहुत लोग ने फाइट भी किया, नहीं जीता। डेविड मुरा सिंह है यहां में, फाइट किया, यूथ है, नहीं जीता, लेकिन चांस दिया। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो, आप लोग, आप मेरे साथ हो कि नहीं, ऊपर में भी, अगर आप मेरे साथ हो ना, तो मैं जमीन को हिला दूंगा, लेकिन आई विल नेवर बिट्रे माई पीपल। शेर चुप है, इसका यह मतलब नहीं कि वो डरा हुआ है, वो टाइम के लिए वेट कर रहा है। लेकिन तिपरासा, दोफा और अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुबागरा को भी वॉरियर्स, सिपाही का दरकार है। हमको ऐसा सिपाही चाहिए जो भविष्य के बारे सोचे, जो दोफा के बारे सोचे। हमको ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो हमको पोस्ट चाहिए तभी हम काम करेगा। आज मेरा क्या पोस्ट है? मेरा पोस्ट आपके दिल में है। आपका भी ये जो पोस्ट है, आपका भी जो पावर, आप लोग को नेता बनना है ना, नेता पोस्ट से नहीं बनता है, नेता आपके दिल में अंदर जाके बनना पड़ता है। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करो, डिस्कस करो। 4 साल में करप्शन बढ़ा है, करप्शन को फाइट करना। करप्शन होगा, हम लोग कमजोर होगा। 4 साल में थानसा को कम तोड़ने के लिए बहुत लीडर्स निकल गया, हमसे भी गलती हुआ है। ऐसे लीडर्स को हमको चांस नहीं देना चाहिए था, लेकिन चांस दिया। सबसे पहले अगर मारना था तो उसको मारो जिसने हमको दबा के रखा, बांग्लादेशी को अटैक करो, लेकिन नहीं, ये लोग ने महाराजा का पीठ में छुरी मांगा। नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई छुरी नहीं बना है जो हमको मार के खत्म कर सके, क्योंकि मेरा ढाल यूथ है। डिस्कस, ये जो 30 मिनट्स का ब्रेक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप लोग बात कीजिए। आज कोई यूट्यूबर आता है बाहर से और रिगनाई को पासरा बोल के उजंता पैलेस में फोटो ले जाता है, मैं ओपोज करता हूं, तो मेरे अगेंस्ट रोज आप इंस्टाग्राम में देख लो, गाली पे गाली आता है। रिपब्लिक डे में हम लोग को कल्चर को उल्टा दिखाया जाता है। हम लोग बात आवाज उठाता है तो बोलता अरे सांप्रदायिक है। मैं यहां में उनका सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपना तिपरासा का सर्टिफिकेट देने आया हूं। लास्ट, यूथ, आपके सामने अगला 50 साल बाकी है। 50 years इज अहेड ऑफ यू। लेकिन आप किसका बात सुन रहा है? जिसके सामने 5-10 साल बाकी है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो उनका सोचो जिसके सामने भविष्य है, जिसके सामने जिंदगी पड़ा है। आपके सामने जिंदगी पड़ा है, उनका नहीं सुनो जो पूरा जिंदगी